Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. UMDC jang ke Omsning constituency, ubak dan kupar Sumer, ubalang ru executive member ke HEDC, ubarik pet ya ketnan council building. Haka katsan terik mentau benai no pra arja katpra, ulayo ban play pet ba ya ke kudam jang ginong rep, haka senang mau tenom kabaran hapot Tham Riboy district. Haka ni kasngi lawan ban sakhilang ye gani kasngi bakongsan jang ginong rep kani kathan daki pet ba nong snong ringkat kit khot jang ke executive committee jang ke darbar snong bat kumjuru kiwai di kiri orang ba bat ya kani ke kudam latay haka jinglot ke bakot arlak tengka ke balamang na ke scheme special assistance scheme jang usnam arja katsan arja kan riu jang ke HEDC. Nadu bawang MDC kalau kota seketem juga sansnem setengah albanai apa tam kanang yo scheme tang sisin bat ke syong nyupi ngam semla kelet ngala ai ini ke scheme lengkat ke jing selok lang bat ke darwa syong ngong ke jing don kam jong ko syong nyupi yang don kam ya ka godam jom to kinong rep ti so ya ha ba ke long per ba lagi project per ngalap ai ki syong per ka per ba ka di kani ke syong jong pi baong namanta ki nongrep ki jinge namanta ki farmers go down namanta ki nongrep lang pay par ki nongrep ngaspori bojungi bon hi ki nong ki nong song snong hi ki de ki nongrep ba ki im la kabarep ba busa ki khuri ki papnia ya ki kesem hari sosi benong ba ki nongrep jungi hangni la da ki wat ram habang kalong ga ba nama na bang yong wara ka dulir ka barista raport DC office hadisi office kim ju shimshu to deed of declaration basu pemenagam tu hadi ki kwa da ka silit ke bathit pisah tadagi longrep ke bad uruspa haka jingdon jaka handai uduk haliang ka baran pisah kumlu penhe ya karep karyang ju ulmla namar ba tang ka barista hangte po hadisi office ka poi ajin kot lak tengka ada we longrep uron kumbaar la yakar jakarep ada register hang pot di office kala poi gumban rufu nyufu fajar tinggal ko ba kinong rep kumnu ban kiu kani ngade kamat ka ba ngin habe kren kum kinomi kemat bang di bandon no kata jing special consideration naman ta kinong rep lagi jaga ki ba register ban no last day manong free registration ani la manong fees berit bagi nong rep jungi kila ban register ki jaga rep nama register rep ka bang ru ka ai gram tinggal scam bakani kadi ka mat ka ba ta sisa ka dong ka thain ka jongi ngili ban perkhat namta ka jing bha jongi no rem namar ngitip hi babon na pelengi nong song jongi ka dong ri boy ka thain jongi ke de hi ne ka barem bat ki bon hi na hari ka sin tia hi isania ya ka ri boy bagali ka jaka ka ba seiso halu ka ta ba ki viri ga ba na bar ka district jongi hi wan sipo di Tham Riboy jongi baron rep namar ka long ka jaka ka ba seiso tengai scam ba kini jinge kinong rep ngini ban keren hal yang nong mikmat jungi bagin keren po assembly banora na ka ai